Kaunti ya Makueni ni yambi ya mwamulo mwe wa mwakino lobola tete kwete mwaki mutheu watho wa munini na wote thesya misieni maskuluni masivitalini na mavia salani ndini wa sub county thandatu cia Makueni. Wambi wa mondhiku ya wote ni Gavana Mutula Kilonzo Junior mwamulo ula ukwailia melati kivathukanio takwikiwa kwa sola miongwena na ina kuthengesya mwaki wa stima kwimwene nthi na maundu ange mwamulo wikati wa muvango wa kaunti ya Makueni wa mwaki wa mwaka wa 2032 ngina 2023 ngina 2032 no la kuvikia yu uminite kusya matunda. Caleb Chalo na mauvo. Muvango uyetete ene yanda kauta hala ni serikali wa Uingereza kimanisho cha Strathmore World Resources Institute na Just Energy Kenya vamuna serikali wa kaunti ya Makueni mena kielelo cha kwekithia kana sivitali masukulu soko vamuna misi ni akwata mwaki mutheu wa sola ula ukwikia kaunti ino ya Makueni mapune ya Kenya ta kaunti imwe ila ye mustali ni wambe kutumia mwaki mutheu. Shangwe tafadhali, tupige shangwe. Ona mwaki no wakana kwazia kweli babe mwaki nitu safe. Gavana Mutula Kilonzo Junior ne wakatha ngwatanio ya ene yanda kunake ambassador wa nthi ya Uingereza Kenya Dan Wilcox akielesya kana muvango unitambie nini kwa ene nthi ma county eno. And I think this collaboration, it's grounded in shared values, so climate ambition, community empowerment and inclusive development. And we are here and proud to have supported this policy through technical assistance, capacity building and grant funding. And it reflects the county's commitment to delivering clean, affordable and reliable energy to all its residents. Energy will no longer be a barrier but a driver for growth, opportunity and prosperity. To our partners, UK Pact, Strathmore, British High Commission, World Resources Institute, Just Transition Africa and the people of Makueni, I say asante sana. Watau Gavana Mutula ni wathingilila kana kaunti ya Makueni yetethekane kwithwa ninyikite mitatatala ila mashirika manza mekuona tayailite na kitumine kiu nicho makwete kukwatiania na kaunti nundu mena utheu wa mivango ya uthukumiwo. Mawanga ho. Andamo mawe mengi. Ndomona matiyo ya nundu mewa manito ho. Nimesi kuimambi. Na Olympics. Lakini mebe yetu na wangu na kitu nikiseo na ningo ndo mwelezi andona mendo tutethesya na kutunenga mbesa afadhili meenda kwithia mivango ile meenda miona na miona manyeki ya mbesa mumeki ya mbesa bo wona hospitali na kio ya ngaka idela manyeki ya chao so sibitali meko kwa sultani ya 45 million idela manyeki ya so sibitali meko ya Kiboizi Amref 70 million manyeki ya chao so no wakatha mashirika akiweta kana mena nzia mbai cia kwikithia kana ni mathinikia maundu kauta takigu na mwaki vamuna ungami wa nzia cia kimatuko a ula utetekelia ungei kiukina kiutu thini mundu wa partners yukiuma na katoke nika mpesa ya kuna 19.9 kiu chakika 19.9 silingi tatu kiipoa uza beba ikiukina number 1 paimu nduna kengana number 2 paila ala umeme na kama ya mbeza zia projects mbuko hakuna projects ya dhuka mbeza zia chao pengi na ake mundu yawe kwa ilo bila weni kiungana cha pambe wenya na utuku dime kwa hiyo Shangwe tafadhali. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Milingi wa Mauvo. Ona mwaki no wakana